icyo abantu bagomba kumenya ni uko niba hari uwatanze ikirego arega leta y'u Rwanda nayo ifite uburyo igomba gusubiza icyo kirego, ifite uburyo igomba gushyiraho abavoka n'imyanzuro baba bagomba gukora, kandi bakabitanga mu gihe. Bivuze ngo rero abantu ntibagire impungenge, igihe cyatanzwe kizagera, leta y'u Rwanda nayo yagize ibyo ikora yasabwe. Abavoka barahari, ibyo bagomba gukora barabizi, inshingano zabo barazizi, nta mpungenge zihari, haba kuba biteguye ndetse haba no kuba bazasubiza ibibazo byabajijwe, ndetse n'urubanza nirukomeza haba kuba baburanira leta y'u Rwanda. Kuba leta y'u Rwanda yiteguye kujya kuburana urubanza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urubanza rw'umuntu ufungiye ku butaka bwarwo, ibyo byo bisobanuka bite mwebwe nk'igihugu nka leta mubibona mute? Uburyo tubibonamo ni ukureba igomba gukorwa ni ikijyanye n'amategeko. Niba ikibazo cyageze mu rukiko, niba tugomba kunagaragaza ko leta y'u Rwanda itakagombye kujya kuburana mu rukiko runaka cyangwa se kuburana ibintu runaka hanze y'igihugu, nta handi wabigaragariza utagiye muri urwo rukiko. Kuko nk'uko watangiye ubivuga, ikigaragara ni uko niba abantu batanze ikirego, urukiko rukavuga ruti niba uwarezwe tariki runaka atagize icyo akora cyangwa avuga, urubanza ruzakomeza. Leta y'u Rwanda irabisuzuma ikareba, ishatse ifite n'uburenganzira bwo kutitaba. Uzi ko ubwo burenganzira buremewe mu rukiko, nk'uko mujya mubona abantu bajya mu rubanza rwagira hagati bakarwivanamo. Burya ni ibintu byemewe, amategeko abateganya yaranateganyije uko bizagenda. Nta mpungenge rero abantu bagomba kugira, nibategereze wa mugani igihe iyo tariki izaba yabaye yarenze, noneho bakavuga bati dore dukomeje urubanza, leta y'u Rwanda iravuga iki, irakora iki. Nk'uko nabivuze, niba ashyize abavoka nibwo abantu no bazamenya pozisiyo cyangwa se uko u Rwanda ruhagaze muri iyo dosiye. Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda. Mu Rwanda hari umunyagihugu wo mu kagari ka Nyarutarama mu gisagara ca Kigali yabwiye Ijwi ry'Amerika ko afise ubwoba kubera ikete aheruka kwandikira sentare ayisaba gutesha agaciro ubusabe bw'igisagara ca Kigali. Ico gisagara ca Kigali cari catanze akarorero kuri uwo munyagihugu yitwa Felix Twagirayezu, kivuga ko ari mu bofatirwa ko akarorero nk'abashobora kwemera kwimukira mu mazu bagahagarika imanza baregamwo ico gisagara. Eric Bagiruwubusa dufite ibindi kuri ino nkuru. Bwana Felix Twagirayezu yatangarije Ijwi ry'Amerika ko ari kugenda yububa bishingiye ku ibaruwa yandikiye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge dufiteho kopi. Muri iyo baruwa arasaba gutesha agaciro ubusabe bw'umujyi wa Kigali wavugaga ko yawandikiye awusaba kumuha inzu. Urubanza yaburanaga n'umujyi wa Kigali na bagenzi be rugasibwa. Aganira n'Ijwi ry'Amerika, Twagirayezu yavuze ko yakorewe icyo yise akagambane n'inzego z'ibanze kuva ku mudugudu kugera ku kagari ka Nyarutarama, yisanga bamusinyishije ku ngufu ibaruwa isaba inzu. Aravuga ko umudugudu wa Kibiraro ya mbere yamwegereye nk'umuntu baziranye, amwumvisha uburyo yahabwa inzu ku gaciro ka miliyoni 19 bakazayimugurishiriza kugira ngo abone uko yagabana amafaranga n'umugore we Uwamahoro Clementine bari mu nzira zo gutandukana. Ni mu gihe umutungo wabo ufite agaciro ka miliyoni 12. Ntabwo nari kujya gusaba inzu mfite umudamu turi gutandukana mu mategeko, ko kugeza iyi saha twagombaga kuzajya mu nama ntegura rubanza tariki 13 z'ukwa gatandatu yo gutandukana. Yego, kubw'iyo mpamvu ntabwo nagombaga kujya gusaba inzu, ahubwo njye nahageze natewe ubwoba kare. Ikaratasi nsanga yateguwe n'inyandiko zateguwe, inyandiko ziteguwe mu nyandiko z'umujyi wa Kigali, kashe iteyeho kashe y'akagari. Ntabwo njyewe nari kujya gusaba inzu ku kagari nkaho ntazi ku mujyi wa Kigali. Uyu muturage ni w'umujyi wa Kigali washingiyeho usaba urukiko kuba rwigijeyo imanza uburana n'abaturage ba Nyarutarama. Mw'ibaruwa Twagirayezu avuga ko bamwandikiye, umujyi wa Kigali wishingiraho uvuga ko yemera guhabwa ingurane y'inzu, ukavuga ko bishoboka ko hari n'abandi bazagenza nkawe. Ibaruwa Twagirayezu akomeza guhakana yivuye inyuma, cyane ko nakashiteye kuri urwo rupapuro ni kashe y'akagari. Yaza kuba ari njye wanditse iriya baruwa, ntabwo nari kuyandika ngo nandikishe mashini. Nibirangiza nimero z'irangamuntu nzandikisha ikaramu, nimara kwandikisha ikaramu nimero za telefone nzandikisha ikaramu, byose nari kubyandikisha mashini. Ni muri urwo rwego ngiye bangijeje kwa gari nsanga ibaruwa yateguwe kare. Ubusabe bw'umujyi wa Kigali urukiko rwabushingiyeho rutegeka ko hazabaho umuhango wo gupfundura urubanza rwari rwarapfundikiwe. Kuva Twagirayezu yavuguruza umujyi wa Kigali aravuga ko icyo bari cyose ubwo ndabufite ntabwo bwabura, cyane ko ngewe nyuma y'uko mva gutesha agaciro iyo baruwa byabaye ngombwa ko ntekereza ibintu byavuye ku kagari biza ku mudugudu. Ndibaza ni gute nshobora kuvuga ngo ngiye kuryama mu nzu ndatekanye, ngo kugira ngo ngiye kuryama mu nzu ndatekanye
nashaka aho njya gucumbika byibuze mu minsi mikeya. Baca umugani mu kinyarwanda ngo gupfa none wapfa ejo. Byabaye ngombwa ko ngewe nshaka aho ncumbika kubw'umutekano wanjye n'ubuzima bwanjye. Kugeza iyi saha ubu ngubu ntabwo ndi mu rugo, kubw'uko iyo baruwa ngewe naje kugaragara neza nyuma ko bamutumye umuntu wo guha inzu y'ibyumba 3 na saro ari ukugira ngo babone ukuntu bava mu manza. Mu bashyirwa mu majwi ko basinyishije Bwana Twagirayezu n'umugore we w'amahoro bari mu nzira zo gutandukana harimo Bwana Cyprien Bucyana ukuriye umudugudu wa Kibiraro ya mbere na Bwana Vedaste Kayigamba wo muri Kangondo ya kabiri. Ijwi ry'Amerika yahamagaye Bwana Bucyana atubwira ko yari mu muhanda atwaye imodoka ariko yaduhakaniye ko iyo baruwa atayizi, gusa ahitamo kudukupiraho telefone yanga ibibazo twashoboraga kumubaza. Iyo baruwa urayizi? Ntayozi. Iyo baruwa ntayuzi? Iriya bavuga ko umujyi wa Kigali ushaka kumuha inzu ayisabye ko bavuga ko ari mwe mwayanditse? Inshuro zose twahamagaye Madamu Jeanne d'Arc w'amahoro uyobora akagari ka Nyarutarama ntiyitabye telefone ngendanwa. Depite Frank Habineza ukuriye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda agasanga nta wagombye kwivanga mu mirimo y'inkiko, agasaba ko inzego bireba zabikurikirana mu maguru mashya. Nukuvuga ngo amategeko agomba gukurikiza uko ameze. Niba abantu baraburanira akaba bageze mu gihe cy'uko bagomba gusomerwa urubanza rwabo, nta wundi muntu wagombye kubyivangamo, kuko hari harabaye igihe cya mediyasiyo muhuza, byari byageze aho byarananiranye byararangiye. Nukuvuga ngo hari hari kuri tapi ya nyuma. Numvaga ko hatagombye kubaho uburyo bwo kuvuguruza gahunda z'inkiko, ariko niho harabayemo n'uko umuturage avuga ko bamusinyishije ku gahato. Ibyo nabyo twasaba ko inzego z'iperereza zabikurikirana zikareba ukuri kwabyo kugira ngo urukiko rwe kuvangirwa. Tuvugana n'ubuvugizi bw'inkiko mu Rwanda bwatubwiye ko iki kibazo ntacyo bwakivugaho kuko kikiri mu nkiko. Kuri Bwana Twagirayezu agasaba ko ubutabera bwamurenganura. Ubutabera bureberera rubanda kandi ubutabera burarenganura. Niba burenganura bukaba butarenganya rero nanjye bundenganure, kuko nanjye kugeza iyi saha nta mutekano mfite. Umutekano ndi kuwuzwa n'umutungo nashatse. Uwo mutungo nywushaka nawushatse mu mbaraga zanjye n'ubwenge bwanjye. Nifuzaga ko nakarenganuwe ngahabwa ibyo nifuza ku mutungo wanjye, ahubwo simpabwa ibyo babanyifuriza, kuko na mbere hose njyewe nifuje kubaka kugira ngo mbone aho mba n'umuryango wanjye. Niba narubatse barateganyaga kumpa inzu, iyo nzu ko ntayihawe mbere ntaragira iyo mfite kugeza iyi saha. Abandi bari muri izi manza bakibona urukiko rufasha umwanzuro ushingiye ku busabe bw'umujyi wa Kigali nabo bavuze ko basanga hari bitumvikana. Uyu ni Bwana Jean Dodier Shikama umwe muri abo baturage. Noneho ikintu cyanantunguye ni ukureba uburyo umujyi waba wahumye amaso urukiko rugafatira icyemezo ku muntu utari umuburanyi mu rubanza. Nari nzi yuko akarengane meze mu imyaka 7 kageze ku musozo, ariko ndabona n'ubundi bigikomeje kuba kagaterera nzamba mvuga. Iki kibazo cya Nyarutarama gifata umuzi mu 2017 na magingo ya kirafata ku miryango isaga 1400. Umujyi wa Kigali uhatira abaturage kwimukira mu mazu ari ubusanzaho uvuga ko bari baratuye mu kajagari. Bamwe barabyanze bahitamo kugana inkiko bavuga ko umujyi wa Kigali utubahirije ibyo amategeko ateganya. Mu mupira w'amaguru mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje. Imikino yari igeze ku munsi wayo 26. Ejo ndi kuwa gatandatu habaye imikino 5. Ikipe ya Mukura Victory Sport yanganyije na AS Kigali ibitego 2-2 kuri stade Huye i Butare. Kuri stade ya Kigali Nyamirambo ikipe ya Rayon Sport nayo yaguye miswi na Gicumbi FC zinganya ibitego 2-2. Uyu mukino wari watangiye saa 6 n'igice. Guhera saa 9 n'igice nanone kuri stade ya Kigali Nyamirambo hakurikiyeho umukino wahuje Gorilla FC na Rutsiro FC urangira amakipe yombi yanganyije ubusa ku busa. Kuri stade Kamarampaka i Rusizi ikipe ya APR FC yatsinze Espoir FC ibitego 3-2, naho Etincelle FC itsinda Musanze FC igitego 1-0 kuri stade Umuganda i Rubavu. Ejo ku cyumweru ikipe ya Kiyovu Sport yanganyije na Bugesera FC ubusa ku busa. Gasogi United itsinda Police FC ibitego 3-0. Imikino yombi yabereye kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Mu mukino wabereye kuri stade y'Ingoma Etoile de l'Est yatsinze Marine FC ibitego 2-0. Kugeza ubu mu gihe hasigaye imikino ine yonyine kuri buri kipe kugira ngo shampiyona irangire, ikipe ikiri ya mbere ni APR FC ifite amanota 60 mu mikino 26. Ku mwanya wa kabiri hari Kiyovu Sport ifite amanota 57. AS Kigali ni ya gatatu n'amanota 43. Ku mwanya wa kane hari Rayon Sport nayo ifite amanota 43. Mukura Victory Sport izari ya gatanu n'amanota 40. Police FC ni ya gatandatu n'amanota 36. Ya karindwi ni Musanze FC nayo ifite amanota 36. Ku mwanya wa munani hari Espoir FC ifite amanota 33. Etincelle FC ni ya 9 n'amanota 31. Ku mwanya wa 10 hari Bugesera FC ifite amanota 30. Marine FC nayo ifite amanota
13 ikaza ari iya 11. iya 12 ni Gasogi United ifite amanota 29, Gorilla FC ifite amanota 26 ikaba ari iya 13. ku mwanya wa 14 hari Rutsiro FC ifite amanota 25, Etoile de l'Est ni iya 15 n'amanota 23. ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni Gicumbi FC ifite amanota 17. tukiri mu mupira w'amaguru, ejo bundi kuwa gatatu ndetse n'ejo bundi buriya kuwa kane hateganyijwe imikino ibanza ya kimwe cya kabiri kirangiza mu guhatanira igikombe cy'amahoro. kuwa gatatu kuri stade ya Kigali Nyamirambo, Rayon Sport izahura na APR FC. muri uyu mukino w'ishiraniro washyizwe ku giciro cy'amafaranga y'u Rwanda 50,000 mu myanya y'icyubahiro, Jean Fidel Uwayezu umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport izaba yakiriye mukeba avuga ko APR FC itabateye ubwoba. Ikipe ihagaze neza, turi muri kuruse ku gikombe cya Peace Cup, urugendo ruracyakomeye ariko turizera ko tuzabigeraho. turiteguye kuko APR irakomeye ariko ntikomeye kuturusha. Kwa kane mu wundi mukino ubanza wa demi-finali y'igikombe cy'amahoro, ikipe ya AS Kigali izahura na Police FC ku stade ya Kigali Nyamirambo. imikino yo kwishyura izaba mu cyumweru gitaha. mu mukino w'intoki wa volleyball, ikipe ya Gisagara Volleyball Club iri muri Tunisia aho yitabiriye irushanwa rihuza amakipe yaje mu myanya ya mbere muri za shampiyona zo mu bihugu binyuranye muri Afurika. umutoza wa Gisagara Volleyball Club Fidel Nyirimana aremeza ko ikipe ayoboye izitwara neza muri iri rushanwa kandi ko mu myaka mike iri imbere izahinduka ikipe itinyitse mu ruhando rw'uyu mugabane. buri gihe wari wese wabaza Gisagara uko ihagaze, uko twiteguye, ni ikipe igomba kubarizwa ahangaha kandi yagombye kuba haba buri gihe. ntekereza ko ubu ngubu n'ubwa kabiri tugiyeyo atari ingaruka mwaka, ariko ntekereza ko mu myaka 5 yose ikurikirana Gisagara itagombye gusiba muri aya marushanwa. Njye nuko mbona Gisagara, naho nyibona n'abakinnyi n'abayobozi twibona mu makarabu atinyitse muri Afurika, kandi n'umuntu wese uri hano mu Rwanda yagombye ko ariho twumva, ariko n'utarabyemera ni inshingano yacu yo kubimwemeza. mu ntumwa zagiye muri Tunisia zijyanye na Gisagara Volleyball Club, nta muntu n'umwe wagiye ahagarariye ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda FRVB. ibyo ngibyo byatewe n'uko ngo muri iri shyirahamwe ubukene bw'amafaranga burimo kunuma ku buryo no guhemba abakozi bisigaye byarahindutse agatereranzamba.